Karom pini ya video bangke nile tum football patu dunji bukan pe etu masal football kapatu video sila patlang ko ni football kapatu video bangke teknologi le sa kerem ke hai bangke ni dina pachini ponji no dono dala ta jar siting ha lo apa hu la pun nile fit bangke patua klam dim lo kapatu dim lo la si nile tum tu one day match si patu ponji price abang ke 1500 first price la pe second bangke 1000 suri si la sila rang sini na chuni lang mau kicing not kicing sendiri nang sendiri dah mau kijut an channel itu video kila baju je ada follow lah sini perang sini channel subscribe ini kita lah nanti lalu mau kicing kijut an lah sendiri channel itu video kila baju je dah lalu sini kicing itu nang sendiri dah mau halas pun ada ni nang sendiri je ke apa Allah lele pindah ke dona sih kapan sudim ke dona jola puan make hamren kita keluar hamren itu alih pemerintah tua non pakai pulang atau klaim tuh tapi non tuh pada dah kalau sekarang nak bagi panggung lo akan bayar jadi lo cuma lo kalau tak fitur phone nama lo jangan dah ada kalau ada kok dengan itu marah clean dulu ya pahanut banyak tahu nang taruh ajondi non ke tadi kat itu orang dapat draw one goal pen latunta goal awonan ke tapi kat itu orang tapi kalau lelang nona deh ada bang lo tik ibu jadi nih tuh pemainnya all the best deh dah cepat nak oke jersey number 6 gol gini jauh baik dapet gol cok lo gol di parah yang lo laju coba ini tuh orang penal deh jersey number 5 mau lihi kalau ratur baik kesana ini yo oh goal number 5 take away mah no save thata laju turiba number 5 lo lata yo oh kela lo jersey number 9 jo take away jadi section ni yo tak गोल चलो ठीक है मह तो गोल की पार्ट है गोल बात सेफ था नहीं सी बोलो 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 वैसो ni menos sano ta वैसो वैसो terang ya bata bolos sano lo la banyak tu rapang la ba puna lo tu puna ke solo turun lo normal kayak bol bat sudah pendek tu final height lo final price bang lagi 1500 lo sejauh pun kita ada itu lah tao lang ko na wa pa kurang ke upilang ko dito bol bat sudah kan ada tu video ko mamala le
Jo. Romborong platform. Oke lah menan soal sar. Tiso sar na. Nanda seperti idin atum abang tu doan sekame. Atum isi pada atim doan sekame. Abang napak arang aje nanda judidin. Karena Tumal ke sekian ke pona tumal sekian ke 1000 mana lo ya patu klane bang ke la hello non nel tu ka patu ati man ke la hello jo pilang so karjulon tum tu po karjulon le tum tu lang mene sa la hello pilang so playground lo yo pilang so ko patu dim lo pati ati lo dai dai yo lai ke hep pu de hem do la pu de hem do yo yo lagi oh birita ami ya sekian apa untuk lo sekian sekian untuk lah itu ke bol patu lo kira tuh kan jadi jinon bangke sudah disota holan di mana bangke malah speaker dong bang Nali ke juan dera labang ke. apa bagaimana kalian ini yang biasa terlihat dikasih tiba ini lagi ini dia jangan lupa latihan ke non sebelumnya berkata ini kemudian latihan hari dia berkata hari pun tapi hari ada berkata berat itu kan hidung adun dan kadang-kadang itu bisa hidung kasih simpel juga itu mewakili juga nanti menurut saya ini price kacang hong dulu dia cuma aron anaknya lah hello karena aron ating pen yang untuk kedua yang akan kami kuanti nanti konekop price kecutin itu hak kevang jo sekian price tumlo sekian price atau sekian atau lo yo lagu gipa lo jangan tiba jo fast ride today no tuloy ho ho kadang sikit pun rolo ya fast price pun ada laga kini litum rompen lo jo di pada kadang pipil lo mah kadang lo jo fast price kita ini nanti lo bina binar Kardong Kuan bang lo kopi bang lo ketek nai mah harus isi di hari bang jawab ni long thom long pe long bom lang long o bom lang yo nat na ta pi bom lang Hồi sana pi bom lang jo lagi 100 rupees camera clean le ta yo clean ta lang re na he to yo les 4 kilo bang kek le bang yo pathuing sampik yo
Shalom Tamu